Здравейте на всички, това ми е първото YouTube филмче и тук ще се представя на 3 езика. Първи език на български, това ще го говоря, след това на холандски и на английски. Най-много ще говоря на холандски и английски. Моят български не е много на ниво, демек ако направя една грешка, извинявам се. И така да започна. Аз съм Бояна и съм на 9 години и 1 септември ще стана на 10. И аз много обичам да рисувам, да правя гейм видеа с вас и да си играя просто и да правя яки челенджа. И какви видеа ще очаквате от мен? От мен ще очаквате, извинявам се, от мен ще очаквате гейм видеа, Roblox или други игри и хубави и яки челенджа. И другото е изненада, защото също ще рисувам в този канал и да ви кажа, че много ще рисуваме, защото аз много обичам да рисувам и много рисувам и ще рисувам. Така че да очаквате работи за рисуване, но и много гейм видеа. Това да не го забравяте. Така че стига вече, сега отиваме на холандски. Hallo allemaal, dit is mijn allereerste vlog op deze YouTube kanaal. En ik wil heel erg graag met jullie een hele leuke kanaal maken. Met heel veel lol en plezier en weet ik het veel allemaal. Nu ga ik me even voorstellen. Ik ben Boyana en ik ben 9 jaar oud. En ik hou heel erg van tekenen. Dus ik ga natuurlijk heel erg veel tekenvideo's, knutselen ook erbij. Ik ga vooral heel erg veel doen in deze YouTube kanaal. Dat ga je sowieso verwachten. Gamevideo's, leuke challenges en natuurlijk Roblox video's met leuke spellen. Dus dat gaat het natuurlijk vooral eigenlijk helemaal worden. En ik wil jullie heel erg graag meenemen bij dit kanaal om een hele grote roltrap te maken met heel veel lol, plezier en weet ik het allemaal. Dat wil ik dus gaan bereiken.